Материалдардың басы қанша? Buna 150 so'm ichlik. Metri. Plashovka Bunalar 250 so'mdan. Bunalar 400 so'm. Материалын білесіз бе? Не мынаны? Ha, bunalar dublonkaga kamzirgan bo'ladi bular. Мыналар, е? Bunalar zamshga o'xshagan material. Zamshga o'xshagan bu. Bunaqa nima deydi? Nachoslik. Nachos var ekan içinde. Issiq. Nachos ekan içi. Oy, içi sonun ekan. Qancha dediniz metrini? 250 so'm beraramiz bo'lishi. 250. Bunalar 200 so'mdan mana trikotin materiallar mana. Trikotin. Mana şertlar bor mana. Shular qancha sherstlar metri? 280 dan. Shirinasi qancha? Shirinlar 160 bo'ladi qalin. Qalin. Tülöveyt ekan, materiali sonun ekan. Metri qancha dediniz? Metr 280 dan qiladi. 280. Men qolgan mashlar qator hammasini bir xildan bo'ladi. Rasitkalar har xil. Rasitkalar. Mashlar 200 dan metr. Qaysilar? Buni однотонныйlarimiz 200 dan. Мына кызыл жашылдар 200дан экен метр. Булардын метри эме материалы мунуну шерс экен, мына цикламендики. Мына зеленыйдыкы Кремплин. кремплин окшогон материал экен. Канча дедиңиз ушудан баштап? Мына жашылдан 200дан экен метри. Жакшы. Немелер эми мыналар, же дастуркон? Дастуркондук материалдарды көрсөңүз. Мыналар дастуркон. Ушулар канча экен метри? 250 so'mda, shirinasi 280. Şirinası 280. Şirinası 280'di. 280. 250. 250 ekan metri. Son neler ekan rasvetkalar. Bular готовый окшойт мыналар. Готовыйlar. Qanchadan bularınız? Bu sevat bo'ladigan. 250 so'm. Narigilar 650 so'm. Qaysi mına çoңдар bu? 200 razmeri. Eki. Dollar ekan. Son ne ekan? 650 ekan çoңдары, кичинелери 250. Мыналар экен да мешка. Канча дедиңиз мыналарды? 250 so'm. 250. 280 şirina. Şirinası 280 ekan. Мына гүлдү эмелериңизчи? Карасаңыз. 650.